Muri Zimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano paZirare 263 pano paToyani chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe maharo tena on the notification bell. Badikani makenzi atiri kureceiva muno munyika yeZimbabwe ndeevanhu vasisina moyo nevamwe vanhu havachape vanhu vakuru respect, havachape rukudzo rwaunofanira kunge vachipa kune vamwe vanhu respect. Handisi kuti vese but vamwe vanhu vapanduka madrugs resatanism riri kutonga mukati meraramo dzedu. Vadikada tiita zvatofika comment section after tapedza kuona vhidhiyo randichakuisirai. Vhidhiyo iri ratora mukurumbira pakutrenda muno munyika yeZimbabwe, asi nderekurwadziswa kwagogo. Gogo vanotaura nezvavo ndigogo ivo vane 86 years. Gogo vane 86 years vakarwa chadonha nemuzukuru wavo. Muzukuru wavo akatengesera imba kune roja ragogo, ende gogo vakaudzwa kunzi hapane madhira ari kuitika sainai mapepers, vakabva vasaina voice signature, imba bhaida kuzita reroja. Chandinoda kubvunza vadikani, panoroveka reverse deal here apa? Tikuda kuti vekumusoro-soro kumatare vanoona nezvenyaya idzidzi kuti panoroveka reverse deal here. Gogo vanokwanisa kudzoserwa imba yavo here kana kuti zvavharana zvakadaro? Imba iyi yatove netime yatengeswa, ende gogo ava vachazvitaurira vega pavhidhiyo nekuti inini handigone kuwedzeredza nyaya dzinenge dzine proof kana kudzitapudza. Tinofamba nenyaya sezvairi. Credit this video kwatatora vhidhiyo. Vadikada kuisira vhidhiyo iro wapedza kuona vhidhiyo tozvaunofika comment section insert rare ndiri pakutsvakurudza nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Vadikani ndinokukumbirai zvikuru kune vanoona ndebele ndatinatsoteerera pavhidhiyo iri, tese pfungwa dzedu pamwe chete tonatsoteerera nyaya yagogo avava. Inorwadza, inosereresa. Much love. Bakwethu abantu abadala kuleli lizwe akusela umuntu olendaba labo. Abantu abadala bayaqilwa, bayahlukunyezwa, sebethathelwa lezindlu. Lesi salwazi usibona lapha ngo-Alsis Banda. Saba lapha mhla emakhandeni ngakhiwa sayilanela indlu sayithola indlu yazo. Kodwa ngenxa yokuthi wahlala yedwa wasesithi ngcono mfake-ke iloja. Iloja lelo lihamba laganga lonina. Unina sivela kuye uhle wasivalela wathi kafuna ukukhuluma. Wabebhalisa ukuthi uzalwa ngugogo lo. Wathi sezalithi uzalwa ngugogo lo, wathatha wafaka umzukulu waye-housing office, wasithwala isisalukazi sisidala ngaka singaboni. Wathi i-housing office faka isithupha sakho usayinela, basayina indlu yatshintshwa yanika umfana angamaziyo angalabuhlobo lapho. Gogo, suvalelwe endlini yakho? Sengivalelwe endlini yami. Bakhiya khiye nansi ikhiwe, bathatha babonakali ngoba indaba le yami emapholiseni. Umfana lo wabona ule minyaka emingaki? Awusakwalo linye iminyaka? Ngisayazi. Ugogo sekhulile. Ubuhlala wedwa? Ngayihlala ngiyedwa, abantwana bazongithatha ngokuthi ngiyedwa. Bangihambisa ngale lapha engikhona. Kodwa usuthathelwe indlu phela. Usakhumbula ukuthi bawukuthatha njani bekusa ngale eNtumbane housing office bathini? Ukukhohlwa. Uyena bona bathi bona yesiza kugcina endlini yakho. Kumbe okunye ngikhuluma amanga kangikwazi. Wathi siza kugcina endlini yakho. Yikho mina ngathi ngigcinwe ngilabantwana. Basebekuhamba njani lawe eNtumbane lapho emvela khona bathi wafaka isithupha? Bahamba la eNtumbane. Babamba mama lona bamba isithupha sami so. Wathi gcoba lapha ngesithupha? Lekubhaleni amfundanga. Awukwazi. Wambambisa. Ngabhala. Wafaka isithupha. Faka isithupha. Basezokutshela kodwa indlwini kumzukulu. Uyamazi yini mama lo umntanakho lo okuthiwa nguSimphiwe? Angimazi. Awumazi asomntanakho? Angimazi. Kuthe waqalisa ukuthi bakunathise ezinye izinto lapha emzimbeni. Babe kunathisana? Angikwazi ukuthi kade ngaphiwani. Wawungathi uzusugula? Phela ngayisengihlala ngolele phansi lokhu ingqondo. Ngihlala ngikhohliwe kuphela ngoba lakhatheso kunye ngiyakhohlwa ngingalwazi.
bakufaka isithupha nawe usutshela ukuthi uthiwa phuma endlini le aso yakho endlini le wayilayinela wayithola ngayilayinela abantu kudala ingakhiwe emakhandeni ngakhuluma so ngendlujana ngihamba siyayilayinela ngisebenze emayadini ngaze ngaya ngadinga omunye umngani wami ukuthi kabe siyandilayinela mina ngisemsebenzini kudala kwakungu-70 something ngihamba siyayilayinela ngaze ngaya umama Lwana yaphuma wabuya wandilanda wathi indlu yakho siphumile ngathaba ngagida ngathi kambe ngela ndawo yokuhlala laba gogo ngoba into ekhona ukhanya abantu laba befuna ukubulala kodwa uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngoba into lezozinathi sawuzazi kodwa ungavuka ufile lana nxa abantu abakho wathesi bengaphandle kwelizwe baseGunumbega bebeyathola indlu kuthiwa wayithengisa kodwa lokho katsho manje lapha bayisithutha khona kazange athi wena wathengisa wathi wena nyawutshintshela mzukulu wami mntanami Lwana wabuya wathi nguyamzala lo mama yena lo kuthiwa nguSimphiwe ngingamazi uvela ngaphi uthi uvela eMashwingi uthi uvela ngaphi angazi ukuthi uvela ngaphi kibo kwakhe mina angikwazi sibithi abantu wakho banga mina abantu abami babhubha bebancane belandelana kungaka ngasala wedwa umntanami sengiyenalo kunini endinga lo mama manje bengibhizi hayi ungakhali sizazama ukuthi silandele indaba le abantu laba ngokuganga kwabo osehlupha kadlame hamba lamayele ayele amaloya ngokuganga amaloya wobulawayo lapha lawo vele ngendlela asegange ngawo athengwa liloya liyani indaba kayikapheli bakwethu kuthi okwenzakala kanjalo lo mama wathathwa amapholisa walala one night eStocksini wambe ecourt bathi umntwana ngele ecala but one thing ukuthi bekungekho ngifuna ubuza ukuthi umntwana kaLwana uDouglas uyadingwa wathole warrant of arrest ulecala bani unina amaphepha ayakhuluma ukuthi unina nguye owabhalayo wathi umama senike umntwana indlu wabuya wayemalweni wafaka ipower of attorney ukuthi uDouglas moyo lo watshintsha indlu besebenzweni lakhe isebenzweni lakhe lapho ngakwazi ngazi lutho lokuthi indlu sisebenzweni kaDouglas uzanjani kathi esindlu yakho sikhiwa wena ngiyakho umnikazi ukhiywa pha impahla zakho zinga angikwazi kuthiwa ziphakathi la ziphakathi njalo libona kukhiwe bakwethu ukhile lo Douglas lo uyadinga amapholisa ntombani uSimphiwe ngiyokhile mama yini yakho ugogo sidili ntombi endala uAntwami nakhe kababa belingakwazi lutho ngakuthi ugogo le problem engaka asasingakwazi ugogo sathi sesibuya sathola iphepha lendlu selijikile sasesimtshela ukuthi anti uyakwazi ukuthi indlu ayisekho ebizweni lakho wadayi bengingakwazi wasesikhonena ngcono ilimphilezele ngiyemangala ukuthi sebengithathele indlu nayo vele bengingakwazi samangala emapholiseni sesimangala emapholiseni then sasesibizwa sahamba lo mama kamfana uSimphiwe mama so wavalelwa twevalelwe basebemkhipha indaba sisiya ecourt eWestcom indaba le yakhulunywa eWestcom kwasokuthiwa khona umama lo kalacala ubonakala engalacala indaba siphela njalo kodwa sokuthiwa indaba lemele iyecivil court indaba yethu ibisemaloyeni amaloya athi aseprocess lamaphepha asengenile civil court kodwa indaba ikhanya ngani block isindawo ngo-2023 lapha amaphepha la amaphepha za reporta icase ngo-2023 ngoDisemba then eWestcom siqalisa uhambe ecourt ngoJanuary up to October unyaka ophelele ingapheli kungapheli kwasothi umuntu olecala uDouglas uDouglas uthiwa ungaphi sothi usePoli so nguyophiwa lento fanele uDouglas njoba nguye olebizwa endlini nguye olecala so umama ke kalacala ngoba ibizo kanikho endlini kodwa umama ke phela incwadi engizibonile vele housing office incwadi ibhaliwe umama kaDouglas uSimphiwe Monzore efaka ipower of attorney umntanami ekhuluma ebhale statement athi umama asenika umzukulu wakhe umntanami indlu ngicela litshintshe akufuna uDouglas lecala bani uDouglas umama akhe nguyade hambe housing office nguyobhalele power of attorney ukuthi uDouglas atshintshe yonke into
uDouglas lake lambone elokuze umama entumbane utheni yawazi uteka amazi vele azangafike utsho njalo umama oyazi office but ngale ecourt uthiwa kufunakala uDucky ngokuDucky ngonjani olebizo endlini yena la umama ke wabuzwa uDouglas wathi uDouglas usekochi so indaba libisisemaLoyeni ethuthi indaba ilawyer then later down because umama sathi ilawyer is a straightforward case umama welokuze umama wehousing ngale housing entumbane but icase le clear le kumele vele le lawyer vele mela ngathatha isikhathi kumele kubhalela ugogo wenzele affidavit indlibiselo ngenkani ngapha ngoba umuntu ibabona uganga lona umama uthiwa umbonile yena lo mama uthiwa nguSimphiwe liyamazi umuntu akagogo animasi asimazi so umuntu ayiloja nje esikwazi ukuthi umntana ke wayelojele lapha uSimphiwe lwana engumngani wakho auntie babe ngabangani ukuze bekwanisa ukuthi auntie bemyini lapha ukuthathela Umuntu osontayo lomoya omubi sisonta sonke katenu ufuna ukuchaya gogo nasi indlu yakho awukwazi nakuzokufaka islab laba zama uextend sebezama uextend lapha gogo esifaka ungakwalothi uyenzani uzamani indlu engaso yakhe uwedwa abantwana bathona kudala kala la mzukulu gogo asangabe lo mzukulu hayi abantwana bancane wayegcinwa ngubaba ngoba wasale bagcina selithyo ngubaba so umuntu nje uanti oyedwa kala mntwana hayi kala mntwana abantwana kala mzukulu khona phana lapha ngene khona ngihlalele labanye nje lapho khona ukumntwana lapha sogcinwe khona laphana siyabonga ukuthi kutholile ihlobo umuntu njengalo umuntu olwa lawe ongifonela ubusuku uyangishawuda sishawudale mina la soyithu engidinga sukela umnyaka ophelileyo sesikhona gogo sizazama ngazo bonke amandla ungakhali ilawyer leli labhadalwa mbani leli lizokutsotsa esesebenza la abantu ngoba ilawyer leli alimele ukulungisela abantu ngiyabona indlu leyi ingaphumelela ngizahlala kuhle ngoba kasoza ngilahle nalomntwana ngizahlala kuhle uzangigcina khathesi lokudla nguye konke kodwa nxa sengisendlini ukuthi isiqondane ibizo kasoza ngilahle mntakamnethu uzangigcina Nkosi yami angikwazi ukuthi kati ngona nishwayizeke lezidingo ezinje hayi ulibona inhluthu yibo lapha ngizendlini abengithethisa fuseki abe kuncunda abantwana bomnethu yeah so yandlimaza lamsiso mbona ugogo nje umuntu ongela muntu ongela bani athathelwe indlu ngutsotsi kuyihla noma umfake emoto mana ungenze emoto akulanto esingayenza gogo asithatheke nempahla zakho akuthathe wakhile lokho wagcina ngo December ende phela ngathi lamapholisa kabakwanisi mana siyakhona emapholiseni ngena siyakhona emapholiseni hlale sekona somhlalisi this is how bad the situation is people with diaspora people bangaphandle baqilwa kanje abantu othi ngamaloja iloja leli kalazi ugogo lamthole khiya khona omakhelwane wona bathi nqa ngiyabona ukuthi bayamesaba ngibona ubaba lo ebaleka besaba umama nalo abantu bakithi sebethathela izindlu baxoxwa ngabantu abafika beqasa bezodinga uncedo bethatha advantage ulantu abadala abangasaboni bethatha advantage abantu abakho bakhatshana baforge amaphepha batshintshe working with the corrupt lawyers ezakulele koblako lamanye ama lawyers a corrupt bakithi bakwethu la umuntu loyo wabhadala ukuthi ancede ugogo umile namaphepha kakho emakhoti there's nothing emakhoti kahamsi lutho
so libekwazi khona bani ukuthi sometimes ukulojisa lokho yiko mina ngibelieve ukuthi ke iloja ungaliniki more than 6 months endlini yakho alihlala iphuma sorry abantu abalojayo kodwa abantu balonisela iloja lingahlala isikhathi ngoba lingahlala isikhathi iceze plan ogama kanti nangu se extend indle engasoyakha angayazile ukuthi yavelanga se extenda sifaka lokho simthole ngekho kabonakali lo le warrant of arrest umfana lo unina nguye watshintsha kodwa bamekela amapholisa bamekela njani yodwa kwatshintshwa unina unina lama affidavit abhale ukuthi ugogo ngumntana ngumama wakhe I think ugogo wasewaxoxula abantu abambafa bonke sezoclaim umuntu akagogo abamazi elise ngawuclaim umuntu amazi ihlobo ube ngcono lo umuntu abangamazile ukuthi uphuma ngapi lodwa ngwanga seyibhalile indle bayithatha indle entumbane sobhale ibizo lika Douglas Moyo ngoba unina uSimphiwe uphiwe bana nje mama Siphiwe Momwa Siphiwe Momwa wabhala ukuthi lo ngumamakhe wathi ngicela litshintshe umama ufuna indlu iye kumzukulu wakhe ongumntana nami nasi isithupha sami nasi isithupha sika gogo wathatha ugogo wafika wafaka ugogo wazosayina wafaka isithupha wamfakile ink wafaka isignature lesithupha because that's a signature in law so bahambe emaloyini ukuthi basisize iloya la ngikhona lizithulele lamaphepha lihlezi khonapha koBulawayo bakithi sizana ugogo kala muntu lo akala muntu kala mntwana kala mzukulu sizwa abantwana bomfowabo luckily basekhona that's how things are in this country nobody cares about the elderly akula muntu le ndaba njengoba siyibona si extend azifuna ukuthi seqele phakathi otherwise aclaim into eziningi so siyakuchaya njalo igate likhiwe nathi the gate is locked njalo sake sibuyele futhi eluveve amapholisa athi asawungeni but clear umuntu omdala ngaye evictwa endlini yakhe amapholisa athi kawungeni yena kusama so lapha ke iloya la lizwakala iloya ngalizwakala sahamba iloya nesihamba ngaleli lithi lona vele seliphumile ekampanini so lo wasale ekampanini nale esavula khona ukuthi amalo esincedise lo munye la ukuthi esincedise akukakhanyi ukuthi uyanga badula futhi hayi kwathi ya continue lona njobe setshekele eceleni sevule yakhe into eyakhe indawo lapho esebenzela khona sephuma ku company le sesikhona sokusala abantu omunye icase yasala ku company so i company yathi icase sizayiholda sizayisebenza kodwa sihlale yahlala but akukazwakali ukuthi kwenzakalani bathi bazasibiza sikhulume nabo abangasibizi lokho silindile ambe 2023 kugangwa lamapholisa lamakhoti lokho kunje so akubuhlungu mama so angwazi iloya lakhona labhadala imali $800 kazangenze nix akwenzanga lutho ngoba thina besikhangelela ukuthi njoba kwathiwa icase iya esivukhoze uza process amaphepha lana angenise khona akula lutho court stili vele kukhanya kula lutho sahamba safuna ukubona ukuthi amaphepha owahambisa kumele kube le copy osele elayo ile sidindo na azange khiphe lutho oloya sasa lokho singakwazi ukwenzakalana ngena Ntombi sizadlula emapholiseni lapha siza ukuthi mhlawumbe singaphenduka ebusuku yadinga lo muntu avula uthalele impahla zakho impahla zakho zonke ziphakathi ngabe into besifuna izigqoko izigqoko zakho kuwehle zona ngingazigqoka kanti akasagqoka asikwazi ezweni amapholisa athi sizeke impahla singazithathi ezilongenze so kuze kube nini ngabe khona sokucatshile but kodwa kuzobe nini kuze kube nini ugogo ufuna izigqoko kuze kube nini njoba nambuya nje wole impahla zakho impahla zami zayizi incwadi yakho yomthatho yendoda yakho ingaphi wathatha abantu wakwabuya wazohlala wakwabuya wazohlala la amalanga nyanyana ufanele kahlala ukuthi athathe incwadi zami ngigula futhi njoba nginje ngigula konke batshontsha into zami zonke nxa indlu le usuphamba sisemzini wakho nxa utshiya indlu yakho usiyagcinwa ule ndlu yakho uzwa njani bakithi kambe ukuthi izabuyela kimi yona lendlu amboni
Beswahle wabhalisela khibizo. So libhalisile. Kodwa ke umthetho uzomela ibiselwe ebizweni la. Umthetho kodwa uyakuvuma. Awukuvuma umthetho omela ubiselwe kuganga kwamaloya nalangeza umsebenzi waqeda umnyaka into elula kangaka. Umama uyawuzi lapha desikhona lapha nentumbane. Bathe khona kungahamba lapha elwele lesivil kodwa kuyareverswa nge1 day kubiselwe ukuthi ukubhala igama lakho. Ibiselwe indlu yakho umthetho lawo ecourt uzasala umbopha yena ngwakhe. Indlu lomela ibile egameni lakho. Babecanda uzakufa wena wasikaxoxa ukuthi vela ulabani awula mntwana awula mzulu kuthi uthi bahle baganga kade abantu abami bazakuzwa bakubona abantwana bomnethu ukuthi kade abantwana olabangaki bonke abantu abakho babe bangaki babe babili amantombazana wodwa bahle bafa kudala bahle balandelana ngemanga amaviki bebancane babenganani kukuncane kandelana so ubona kunje so umkakho ke ngamsa esehlukene ukuthi babhubha nje bayebechiyene nje ungasingabantwana bayebechiyene nje omunye lo baba omunye lo mama so babhubha bonke kade sawulabani except ukuthi lo mntana lo kodwa siyambonga sokuhlupheka yena ukuthi uNkulunkulu lo phezulu ngabe yakubona umntwana lindlule iphumele ibe sezandleni zami futhi nxa isezandleni zami angiboni ukuthi angangilahla ngoba lakathesi ukudla kunje uyabuya esikhathini ukudla kakukho imali nxa le mali awuholi ngisho imali social service akulalutho ngiholi lutho ngumuntu nje khangela uNkulunkulu so wathi ungcono uzincedise ngofaka iloja kade lizaganga kade lizaganga Nkosi yami uNkulunkulu ngabuya ngibona bakithi ngigula nsenze nje inyawo zibuhlungu ngihamba kabuhlungu kuthi uthi bakhile baphakathi hayi abakho phakathi uphumile kasozabe khona I think ubuya ngolala njana edingo yena lo Douglas lo kumbe likuthuse egoli Douglas lapho segoli baba lapha kuzolala abantu abakhabanye ingithi uthi ngena lo wayebuye kusuku ezoqoqodela laba belele kulomuntu wayebuye eqoqoda belele uanti bemnika ama drink babemdakisa yini kwakuyini bemniki amakhokho afakweni angazi kokwalala emalanga umama lona wayemthathela wayethatha ama drink angone chithe kodwa zange ngwana umuntu lo wayigcina ugogo wayesenzana ama drink ngani usenza ngani wami wayigcina ugogo ende nguyalitshelayo lo muntu engalitshela ngaphela soze bekwazi hayi uanti wayehlala yedwa ngaleso sikhathi lo wayesegcina ama drink wadingwa yithi yiko phela ngumuntu uthi akhangele ugogo ikhangela ugogo yena isasikuletha sikulethe kunguye ugogo engasuka endlini yakhe so sabona ukuthi ugogo njengoba sokulabantu ababuya beqoqode kusuku wathwa ngabantu abakhe endlini lakhe beqoqode kusuku sivulela nini wamalana wayesithulela khona phonkuye kusetshenzwa bakusebenza lapho kambe khona kokwaye kuzophonga uphuma nje kuphela lapha babecala uNkulunkulu yasebenza wayecanda uzakufa wena ngawafa kathi indlu engasihambi kakhulu ikawe kufisa kodwa uNkulunkulu lo wala wathi angeke afe ayichiye yena lo mntwana nyambonge ngifaze nje kahambile ndoda uyedwa yokusizanda hayi bevele ngihlupha kabe ngifonela eminde busuku wangifonela ngisesephetheya hayi madoda mina masaba makhelwana abamesaba umuntu lokuthi bancedise umuntu umntana lo uyabaleka lokubaleka wesaba indoda engaka besaba ukuncedisa ugogo abamazibe khulele ezandleni zakhe abadanisa abantu balapha kwamele bamtshaya umntwana lo mama nani abe demonstrate bekelelana udemonstrate bekele ube mazi ukuthi ugogo ngalapha ulungile baba
Ngavenge ngibavalisa ndawo ngabongi bangabeke lisalo singakahlupheka tathelezi. Umntwana ukuthatha ngafanga ikamera yamhloba le ngene. Antu hlobonise ngifaka ikamera ziniyathatha ohloba le. So bemfundile ngumthatha wabale kwangene. Hope lapha loja khona. Umntwana khiphi bezala kungene lakhe. Yikho thina sithi umama lo dizela ngakho indlu ifuneke manje. Hayi manje lo umntwana lo uthi ngidakla wathi usetshenziswa abuyela futhi kulo mama. Because we extend. Uya futhi umama. Hayi uNkulunkulu lo. Mama wekhaya wathi afuna ukubona la kwamthotsha ohlala ngathi umthotsha. Wathi phuma la afuna ukubona la. Wathi extenda indlu kaMasibanda. Liqinisile lina. Lingabantu Leke ugogo thathela indlu nalikhona. Zazama kakhulu. Lazama lenzani? Umakhelwane wami yimi ngaze ngamtshela ukuthi ehambe kuJudi ngani. Kulenzani lileke? Uthi nangu lapho uzakufika kana. Ngamzama sithi Manje lekela ukuthi lithinge lingomama lo. Sabone ngasekho sathi Uyadubeka ukwathi uzathini? Umama yena lo. Thina kunje kahle safunda kusibona mina. Uzaphuma ugogo uyathola indlela. Hayi kayithole. Siyabonga uzayithola indlela. Bathi bamesa umama khona luhlanje. Siyenza umama lona ulabantu bakhe baba abazizigodo mama la abazizigodo mina nyazikhonzela bakithi uNkulunkulu ukhansila nalo uthini nalo abantu bethatha izindlu. Umama lo kasebenze edaba ukhanile izinto. Ukhansila like namlanda. Ukhansila lo wala. Mina kuthi lami nyabe nisebenza. Ukhansila umngani wakhe. Tibumbi. Hayi lamtshela ukhansila angikholwa ukuthi ngezinto enjalo. Ngizamdinga mina ukhansila wakho na. Ukuthi abantu esebenza labo bakithi mina emeseduzane khona manje bantshele ngathi kade ngoba nesofu lapha le ngifundela ngathi ngiyiphethe imali so ngingena ngi-Friday kodwa semazi ukuthi ubalekile lisambona ngepicture ugogo lo umama lo yena lo mama lo umama womfana lo uSimphiwe andizi umntana ukuthi ukhuluma njani bonke labantu bakhe babuyile bezama ukugeng ngapha bebecanda yabesaba baba igeng even ekhodi babe bebecanda bebecanda yabesaba bathi apho ivimbela babuya beyithini lokho umama ohlala lo so kube nzima sithi thina ugogo vele babefuna ngabe mzama ezinye indlela gogo ifuna utatla sakuphathelene ifuna ukuthojahala ukufuna lokho ukuthengeleni ezenza umntakamulo umuntu oklema anikodwa umzile ngombuzo uthi hayi azange ibhasi uthi ngumamami hayi kodwa amaphepha ngwabona abhaliwe umpholisa wayala umpholisa wakhuluma no amaphepha khona entombane umpholisa wakhuluma manje umpholisa wabe ngafakaza police camp endile umpholisa wafakaza wathi nguye owabhalayo hayi kubhaliwe so kwafana kwadlala igame court so ulwe wayibe ngibopha wena uyazi njani ukuthi isignature yakho mama lo wathi isignature yakhe nguye ngicela i-crime reference number ya ebe khona seduze sizama ukuthi sibuze umama lo wekelwa njani court ikonga understand here there's no way ukugama konje hayi kodwa mina amaloya kobulawa aya surrender bulawa lawyer some of them hayi surrender bagangile uqila uzikwe lo muntu omdala ngithula ukuze non lawyers big companies ziyabheda man ayenza ithatha mina bangikhangela wahle babona ukuthi halo izayithola kuphela hayi nasesithi uzavalelwa phela isitokisini lapha sezacica bakwethu ngoba semaphoseni abavuma ukuthi ithathe ivideo bakahle banditholile khona apho nje abenzona ngamapholisa phosa bakubopha phela ipops nga esekhona nena kumama la nomithe lapha lapha iofisi yana le yipho lapho esaqala khona takuwe charge office kunga indaba sasifika la basirefe ngapha sesisiya rifio mbala iyo le ngena lapha khona singena konje soka khola sebethi hayi mana gogo ungabile ndaba siyakulungisa mana sibona bona sebengikhala phela abafuna ukumbona ngicanje ngizobathatha manje ubayazi imoto vele sosikhomele gogo yaphuma ngicela uvule bakothi zali update uthi uhambe njani era sidile amaphosa
I think that's like, hello. Hello. Ngicela ukukhuluma lo Ncube iloya Ncube. Ezra Span. Kakhona ukukhuluma ngani? Uyakwazi ukuthi ngifunani mina? Ngicela mfonele agent.